Milan Nedić nije izabran 1941. Postavili su ga Nemci i od tog trenutka kreće spor koji traje do danas. Postoji odluka Nemačke vojne uprave, postoji akt o formiranju vlade narodnog spasa, postoje izveštaji okupacionih vlasti i jedna činjenica. General Franz Beme upravljao je vojnom upravom u Srbiji i odobravao ključne odluke. Srbija 1941. nije bila suverena. Posle kapitulacije Jugoslavije, Srbija ostaje pod direktnom nemačkom kontrolom. Nemci traže domaću upravu koja će održavati red. General Milan Nedić prihvata tu ulogu. Njegovo objašnjenje je bilo prosto. Ako on ne prihvati, doći će neko ko će biti suroviji. Tokom njegove uprave, u Srbiju stiže veliki talas izbeglica. Procene govore o više od 300.000 ljudi, uglavnom iz NDH. To je činjenica koju njegove pristalice ističu. Ali isto tako je činjenica. Nemačka vojska sprovodi odmazde. Kvote za streljanje određuje okupator. Ključne odluke ne donosi Beograd, već nemačka komanda. I tu leži težina pitanja. Da li je prihvatanje vlasti bilo pokušaj da se smanji šteta? Ili je time sistem okupacije postao stabilniji? Nedić nije imao punu vlast, ali nije bio ni potpuno nemoćan. Milan Nedić nije vodio slobodnu Srbiju, vodio je okupiranu teritoriju pod nemačkom kontrolom. Jedni će reći, pokušao je da spase što se može, drugi će reći saradnja ostaje saradnja. Ali 1941. izbor nije bio između dobrog i lošeg, bio je između lošeg i goreg.